Jatend migao mar thieth Aden Duale wacho ni migao mar thieth onge kod omenda moromo minyalo ndikgo e tich jogo matie bwo chenro mar Universal Health Coverage e yo mongirore. Noloso kotenore gi ywak jotije UHC manowacho gi Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Vihiga Godfrey Osotsi manokwayo senators go mondo odhi e od bura kendo giket tenge omenda ne jotijego mondo omi ochulgi. Owacho ni omenda mane kiropo migaono en mana shillings bilion 3.5 kende manyalo ndiko jochiw thieth e yor orak. Olero ni chak hik omenda ni jochiw thieth ma osendiki tich e yor orak biro dhi chako tich e counties mondikie. Na mimi na NASA so munisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na umesign contract na county government. Pesa yako itakuwa kwa county government. 1st of July, I am transferring the whole payroll. Kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya, kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya nitajuaje? Bwana, hawa manasi na watu wa UHC, Mheshimiwa Duale, watanivunjia nyumba bwana. Hawa watu wananitumia message usiku na mchana, wanasema ukikutana na Duale mkumbushe permanent and pensionable, wanataka pesa yao muwaandike. Sasa wananiokolee ndoa bwana. Bibi anafikiria niko na mademu, wananitumia message usiku na ni watu wa UHC. Malizia hii watu mambo yao tafadhali, uokoe ndoa. Hiyo mambo ya UHC tafadhali, wale manases na wale health workers wasaidiwe, waingiwe PMP, ndio hii mpango iende vizuri.